Ini. Awas pesin. Tuh. Produsen kue kita. Ya, pakai timer memasak kuenya. Itu timernya tuh. Nanti pas Ade udah besar bisa kok kayak abang. Suara Ade kayak abang. Ini dia. Nah, ini tempat produksinya kuenya dalam sini. Halo. Tuh tempatnya Pak Bikin. Husin, masuk udah steril badannya belum? Kalau udah steril orang boleh masuk. Oh. Tuh dia tempat bikinnya. Nah, itu apa kali? This timer. Dikasih timer untuk when Here. 50 seconds. Almost done. Almost done. Hampir selesai. Tuh bagian finishing sudah bersiap-siap. Ini Ante Mary itu bersiap-siap untuk finishingnya. Ini kuenya di sini open. Mau bikin ternak nggak ada. Kalau sih mat. 30 seconds remaining. Karena orang peternakan memasak kue, produksi kue. 20 seconds Ini dia, remaining. produksi teknologi hasil ternak anak kue ini dia. Ngomong ketika pakai kos. Ini 10 apa be ngomong apa be? seconds remaining. 5, 4, 3, 2, Iya. 1 minute. gonna 25 seconds. 1 minute. No. It's gonna good. No. Ah, 1 minute. Long time. Now wait. Dek, jangan terus ya, sudah bagus ya. Bagus. Counting. 1, 2, 5, 4, 6, 7, 2, 8, 9. 1. Stop. Yes. Stop Sid. Chicken is done. The chicken Ada asisten ul, bawalah ul ke sini aja lah ul terus ul. Langsung jadi. Belum. 1 minute remaining. Ul ada hotspot ul. Ada. 25 minutes remaining. 10 minutes. Wait, how to reset it? 10. How to reset it? No. Reset it. Ah, sis tuh. Yes. Ul. Bah, tolong bah, pakai ini kayak mana? Aja taunya ada aja.